Svečanom akademijom, liturgijom u Sabornoj crkvi i litijom centralnim gradskim ulicama Požarevca obeležena je gradska slava Sveta Trojica. Proslava gradske slave započela je svečanom akademijom koja je održana u Centru za kulturu i na kojoj se prisutnima obratio gradonačelnik Požarevca Bane Spasović. Gradska slava Sveta Trojica od početka svog obeležavanja u našem gradu predstavljala je značajan dan za sve Požareljane i njihove goste koji se toga dana zadese gostima od nas. Ovaj veliki hrišćanski praznik slavi vezu Boga kao uzvišenog bića i ljudi, važeći kao svojevrsni dan kada je rođena ili utemeljena hrišćanska crkva. U današnjem obraćanju vama, govoreći sa aspekta vjernika koji gradsku slavu doživjela kao svoju ličnu. To smatram apsolutno ispravnim jer dobro znam da je jedno od glavnih načela hrišćanstva osjećaj zajedništva sa porodicom, komšijama, sugrađanima, sunarodnicima, ali i drugim narodima. Otuđenje bilo kakve vrste oduvek je bilo nešto protiv čega se Srpska pravoslavna crkva borila, pozivanje na bogosluženja koje se odvijaju pod slobodima crkve. Pored slavljenja hrišćanske vere, oduvek sam smatrao da je boravak ljudi na jednom mestu za crkvu podjednako važan cilj koji je višestruko koristan po zajednicu i svakog čoveka ponosno. Ovaj segment delovanja crkve se pokazao kao najpotrebniji upravo u vremenu u kome danas živimo. Nismo se ni osvrnuli oko sebe, a uvideli smo da se nalazimo usred utakmice koja ima za cilj sticanje što većeg materijalnog dobra. Ali kada bi za trenutak zastali i dobro razmislili, mislim da bi većina shvatila da u toj i takvoj utakmici zapravo i ne želi da učestvuje. Gde i kada se izgubila granica između obezbeđivanja pristojnog života svoje porodice i bezbrojne potrebe za materijalnim stvarima koje nam često i ne znače ništa. Mislim na one materijalne stvari koje poput dece koje odbace igračke i mi stari odbacimo kada nam dosadi. Kada malo bolje razmislimo, za njima često žudimo sve dok da ih nemamo, a kada ih dobijemo, više ih i ne želimo. Čini se da je sve to direktna posljedica otuđenja ljudi, jedni od drugih i komunikacije, koja je sve više zastupljena bez direktnog kontakta, bez pogleda oči u oči. Ovde ne bih želeo da se shvati kao neko ko smatra da je napredak u tehnologiji pogrešna stvar i da treba biti usvojen napred. Ipak, razgovarati sa prijateljem ili članom porodice, a ne moći ga potrošati po ramenu, ako je tužan ili mu uz osmeh ne stisnuti jako ruku, kada mu se nešto čestita, nije osobina ljudskog bića. Ona osobina koja je potrebna da bi bio čovjek. Smatram da se nisam udalio od teme i mislim da sve navedeno ima velike veze sa religijom. Čini se da je međusobno udaljavanje ljudi, jedni od drugih u našoj Srbiji započelo udaljavanjem od crkve u drugoj polovini 20. veka. Tada je prestalo, odnosno značajno se smanjilo okupljanje ljudi na jednom mestu sa osjećajem bratske i sestrinske ljubavi prema svom bližnjem. Od tada sve manje bilo saborovanja, sve manje ljudi u litijama. Zato smatram, dragi Požareljani, da je izuzetno važno da se sutra svi okupimo ispred Saborne crkve i da se, pre nego što litija krene ulicama našeg grada, pozdravimo, popričamo, pitamo jedni druge za zdravlje, a potom svi krenemo kao jedan kroz ulice gde smo odrasli, ulicama gde žive naši prijatelji. Sutra je nedelja. Slava Sveta Trojica i ovom prilikom pozivam i naše građane koji nisu pravoslavni hrišćani da nam se pridruže baš zbog toga da bi se pozdravili, popričali i pitali jedni druge za zdravlje. Dragi prijatelji,
Zdravi bili vi i vaše porodice. I želim svima nama da sutrašnja litija bude za Požarevac i Požarevinje kraj otuđenja i početak okupljanja, a sve sa ciljem da pomognemo jednim drugima i našem gradu. Na svečanoj akademiji dodeljene su i nagrade zaslužnim građanima. Nagrade grada Požarevca u neto iznosu od po 61.600 dinara i povelje o nagradi dodeljene su Viktoriji Milanović iz Požarevca, sekretaru Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Srbije u Požarevcu, i Nikoli Topo iz Kostolca, umetničkom rukovodiocu Kulturno-umetničkog društva Kostolac u Kostolcu. Povelju grada Požarevca ove godine dobila je firma Digital Logic iz Požarevca. Zahvaljujem se za ovo priznanje Odboru za dodelu priznanja koji je prepoznao da je moj rad na sprovođenju društvene zaštite slepih i slabovidih ovo zaslužio. Hvala. Kako institucija, ustanova, pojedinaca. Ovom prilikom hoću da istaknem podršku lokalnih samouprava Braničevskog okruga, na čijem području Međuopštinska organizacija slepih posluje, a posebno da istaknem gradsku samoupravu Požarevca, koja je uvijek imala sluha za sve probleme koje su slepa lica isticala. Na tome im puno hvala. Posebno zahvalnost hoću da dam ovako javno mojim slepim članovima, mojim prijateljima sa kojim sam provela ceo radni vek, koji su bili uporni da ovaj predlog daju odboru, iako sam ja bila protiv toga, jer sam smatrala da mi je najveće priznanje kada slep čovek prevaziđe one prepreke koje mu slepilo i život u mraku nameće, da li kroz školovanje, zapošljavanje, radni odnos, korišćenje pomagala, savremenih tehnologija i svega ostalog. I smatrali su, sada se u ovom trenutku jako srećno osjećam, da je potrebno da mi se ovako jedno javno priznanje oda. I ja ovo priznanje smatram priznanjem, njihovim priznanjima, za sve ono što sam ja za svoj radni vek prema njima kako sam postupala, za svaku utehu, za svaku lepu reč, za svaku podršku, za svu energiju i ljubav, bez koje ovaj posao ne može da se radi. Samo još na kraju želim da kažem, pošto se obično na takvim priznanjima zaklinje da će budući rad biti mnogo uspešniji i kvalitetniji, ja to ne mogu, što sam ja pri kraju svog radnog veka, ali znam da kada bih ponovo počinjala, ja bih opet izabrala poziv socijalnog radnika i rad sa osobama sa invaliditetom. Ali znam i to da ću do kraja svog života ostati na putu humanitarne misije. Dozvolite da vam zahvalim u ime mnogo dece koji su verovali
I ono što je jako važno, verujem da to mnogi znaju, ime TV servis Zvonko je poznato u našem gradu, ali je manje poznato to da je upravo iz tog servisa elektronskih uređaja uz konstantan razvoj proizišao brand Digital Logic koji je danas poznat širom sveta. Digital Logic se bavi proizvodnjom, projektovanjem na prvom mestu po proizvodnjom i implementacijom elektronskih uređaja i identifikacionih sistema. Sad povodom nagrade mi jako počeću da s nečem ranijim još da smo u poslednje vreme dobili popriličan broj nagrada, stručnih nagrada, ali ovo poslednja je meni lično jako draga iz razloga što je od našeg grada i od naših sugrađana. Hvala vam na tome. Želim samo da se zahvalim i našim zaposlenima koji su svojim marljivim radom ovo omogućili. Na Dan Svete Trojice litija je krenula od Saborne crkve u Požarevcu i kretala se ulicama grada do povratka na rezanje kolača što je učinjeno u porti crkve. Ovogodišnji kolačar bio je Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca, dok će naredne godine ova čast pripasti Saši Pavloviću, zameniku gradonačelnika. Po rezanju kolača održana je liturgija koju je služio protojerej Stavrofor Miroslav Mitrović sa sveštenstvom.